Loron dia maluk siran, saru malu faleho ami iha programa editorial. Hanesan bye-bye iha programa editorial ami sefo sai konaba kunti udu husi publikasaung editorial iha jurnal STL edisaung sesta lorong ruan ulu resingnen fulan Mayu tinan rehun ruan ulu resintolu nomos informasaung nebe jurnalista STL rekolyaona no publika iha jurnal STL edisaung ohingnian. Diak maluk sira iha publikasaung editorial jurnal STL edisaung ohingnian kualia kona ba povu comprende ona demokrasia. Ya tu hatene klian kunti udu husi editorial idane iha ona haunia soring editor jurnal STL Zekwa Lorondia. Lorondia ik bayita nomos ba maluk sira uma i fatene vedit maka akompanya da daun editorial edison uhin. Oke dia iha editorial edisang ohing nian kualia kona ba povu comprende ona demokrasia. Kunti udu husi editorialnya isa. Dia ita hutu hatene kata ka pubu jese ona sine diretu potu iha loron hirak luba fo no confianza ba itene ukuna isirene me makatu ukun rai dane batin limo en mai ita acompaña festa demokrasi he mundo unico Timor Leste la odia capaz furak tebes pubu hateno ona saida maka demokrasia kata kidi dia livremente atau hato sine voto wen hira sira atau escolha partido ida atau ukun hanesan dita hutu hatene kata direito do voto neve maka kada ma atau babota idane laiha obrigação mai be povo Timor Leste maduro tamba itene povo hateno na festa demokrasia sai sira durante atau exercício ne direito babota sira escolha ona ukunai se maka sira fihira atau nebele ukun rai dane batina lima tamba ne maka husi resultado nebe maka siraha hotu exerciona sini direito vota haturo kata ka sirahala oversam ba uku nebe maka povo entrega basira durante tina lima bakutuk fo ona malisan nebe maka ba partido ukunai nebe maka durante ukuni hatina lima nasan partido Fretilin PLP kuntu hare husisinia asaun durante ne povo confiança basira iha uma fukum nasional hodi ke hahures governo idane durante tinan lima dalam rumah husisinia vontade povo kata durante tinan lima sira ukun ladung favorece ba necessidade povo tamane maka ita hutu hatene no acompanha husi votos nebe maka dadaun acontece iha eleição parlamentar tina idane sine votos nene tun makas tamane maka oras não ita hutu hatene kata povo fo na confiança ba partido CNT nebe maka hetan votos a maioria iha eleição idane ho 31 cadeira mas idane se provisório também se continua contagem iha Comissão Nacional Eleições nian também maka povo agora dá fo na confiança ba partido CNT partido ini tingki halaon ya kenar hodiak wen hira hetan ukun iha tinan lima uin mai ukun batinan lima uin mai saida maka sira promesa sira tingki executa duni sina promesa nene atunune fo benefício vai itene comunidade sira nebe maka durante ne sira fihir partido dene ho promesa sira ne kata atu hadia infrastruktur
aturada vemos eletricidade não necessidade selo que liu problema principal nebe maka oras daun ita suru ya itena saung ida nene maka condição estrada lá dia que fatin hototo antau deficit tebes ba itene comandade sira atau asi supermercado laos ida nedet mosa problema ekonomi hane senita hoto hatene katak itene ekonomi rai idane pubu iha na saung ida ne sempre hamro khela kona ba desenvolvimento ekonomi ke hanesan ramba desenvolvimento nebe maka emo toto iha nasau idane nehing hela tamane maka fiar kata ko ukun husi pretiru chenete nebe maka original hetam confiança na votos nebe mak barak liu compara ao partido siluk fiar kata partido politiku sira nebe maka dadaun atu ukun ho líder carismática nebe maka cair partido nene fiar katak nia se exerce compromisso nebe maka nia halo ona ia kampanye elektoral nebe maka lio ona tune bele hadia rai dene no pubu dene e parte silok mos husi General Falur mosa for agradecimento wa ine ba entidade estômago liliu força defesa nia nebe maka durante eleição parlamentar idane lá o dia que capaz teves precisa for congratulação né apreciação vai ter força sira nebe maka serviço makas hamutu klaus sira mesa klet maka sucesso mai be contribuição suci tinha povo e harai danene for contribuição para parte segurança e na realidade festa demokrasi nebe maka lau iha itena sao nene lau kapas la iha problema nebe maka seriu hanesan rai siluk nebe maka wanghira iha ona festa demokrasi sanene quase emotutu halo barulu baku malu oho malu tandit atau hadau poder husi ukuna imbalu nebe maka kria problema ne maybe iha Timor Leste hanesan itene titlu kata povo comprendo na demokrasia e sirah karak sirah hateno nato fihir semak dia liu atun nebele ukun tamane mak sai hane salisam ida ba ukuna isine maka ukum ba uin teki realiza promesa nebe maka ita bo sira promete ona ia kampanye elektoral katak wan hira karak halo estrada tem que realizar ita bocina mihi ita bocina programa nena atune pubu na fatin fo confiança labele arrogant kata hauni partido maka dia kliu maibe ukun nebe maka ita bocira ukun ne pubu maka fo confiança be ita bocira laos kata ita bocira arrogant kata ita bocira mak dia kliu ita bocira maka manu aman iha Timor alai idane pubu mak fo confiança ba ita tambane maka ukun tem que hofuan holaran atune saida maka ita bocira promete kata atu hadia setor hoto iha rai idane i pubu la susar então ema se fihir no ema se escolha na fatinita bocira atu hadia raido idene tamba hanesen ita hoto hatene kata nasaung idene nia ukun rasika anene laos ema be fila liman hansenene maka ukun rasia liu si prosesunaru ida tambane maka hanesan itene be materistu nebe semur si daun ya mundu liliu rai Timor ita tenke ukun ho fuan holaran atu continua obra nebe maka itania maluk sinebe maka fakar sineran ruina klekar ate agora balmos telaheta fatin barak ita tenki tauhid ni fuan katak luta idene sida khutu agora luta libeta ona patria agora luta ba desenvolvimento iha rai dene ne importante tamane maka o hire heta no confiança usi povo e mais vai maioria eleição idene tem que carmetin de tabocin princípio kata tem que executar
plano no programa saída makita bocira promessa ona papu atau hadiah nasaung idene ba uin ita fiar kata leader karismatiku nebe maka ita hutu hatene membuat kerelasan mau leader nebe maka fuambot ho fuambot ho ni struktura ita fiar kata struktura nebe maka se kaira iha kada instituição tem que banati saída maka membuat kerelasan na gusmau nia ukune na atune na fatin hamitin estado de direito democrático iha nação idene maka conteúdo husi editorial edição uhin idene. Oke, dia kiha editorial nebe kuliah kona ba povo compreende ona demokrasia. Kata povo Timor Leste maduro na iha politika. Tambah nema kiha eleição durante kampanye no mosto eleição situação lahak matek. I situação de demos selesai usi contribuição usi instituição pentel nomos FDTL yen. Dek maluk sirat irmaita continua ba informação nebe jornal STL publica. Iha nesan bye-bye jornal STL iha pagina sanulu resen rua honia rubrika oi ita hahu iha página da huluk nian iha bahia informação neng primeiro maka coligação CNRT-PD assegura governação asanami heng resultado tribunal itu irmai halakon lei pensão vitalícia competência governo no parlamento arau noe deputado eleito tem que soluciona itu irtang mai primeiro-ministro aprecia serviço FDTL no PNTL Watulari sedau retira. Informação tirtang mai maka votos reclamação maioria ba CNRT. Tirtang mai MOP garante sistema EDTL lao normal. No ikusliu iha página da huluk niang maka CNRT contra inisiativa altera lei CAC. Dia kusi informação hirak na informação nebe sahihat lain ha página da huluk niang maka coligação CNRT PD assegura governação wasanami heng resultado tribunal. E tambah sama credação STL foti título idene sahihat lain ha página da huluk niang. Hana sedita hutu hatene kata ka atu hetan ukun maria ya uma fukum nasional tingki kaderenet tunulusin tulu mai be naralade iha ilisaun tine ini lahetan mayoria absoluta iha atu ukun kadera tunulusin tulu negala tamane maka precisa iha kulisaun husi partido siluk dadaun Partido CNT hanesan informação nebe maka espalhou ni media sosial kata Partido CNT se halo coligação ho Partido Democrático atu ne ukun hamutuk atu lori nasaung idene pauin tamane maka husi resultado nebe maka sirahi hela tamba gordaun se halo kontajen Komissão Nasional de Saung kalai tamane maka husi Partido Ruan ne sira conversa malu ona win satu sira hamutuk atu lori nasawi dene tamba hane senita hoto hateno akompanya kata partido CNT hetandet 31 kadera iha para ukun no pedenia nene 6 nendit tamane maka husi partido duan ne quando tau hamutuk coligação nene antau sira ya merece atu ukun rai dane durante tinan limun mai ini sa aproximação to nesse aproximação husi partido ruane sira declara ne sira to oficialmente sira declara tanpa se iha contagem de voto nomos sira se hansa buat tidak namora karek sira tem que entender maludi dia klai para wangira ita sira lao hamutu katu ukun rai danene labele repetetan fali costume nebe makalao ihatina na hirak liwa kata ka sempre hamu sudit impasi politika nebe maka sira maka hamunu malu ya uma fukum parlimen nasional to governo idane munu mai be ita fiana fatim ba partido PD nebe se hamu to ko partido CNT atun nebe le ukuna saung idane emo toto ya rai idane hela coligação nebe maka forte iha na saung idane atune kore pobu husiki
diak no mukit no lori progresso de momento nebe maka diak tuir mehi nebe maka hansan uhen editorial ne ita menciona katak itene materis tu sira nebe maka semores ita teke continua luta va ukun rasika idane li husi de momento idane maka conteúdo husi informação husi pagina dahulu ke headline nebe maka am escolha circula ba ita bocir umano fate nebe dit maka kair ona jornalista edição uhen. Oke, dia kita maka informasinya pagina dahulu. Dan ita continua ba pagina rua honia rubrika politika no lei. Henba primeiro informação maka reforma membro PNTL atau sida 5 resenwalo heng decisão governo. Tuirmai Parlamento Nasional la iha recesso. Idatang magsidadaong Indonesia tenta vota origem Timor-Leste. No ikusliu maka Parlamento Nasional autoriza presidente viagem ba Korea, Singapura no Vaticano. Dia kusi informasaong informasaong besai headline maka reforma membro PNTL atau sida 5 resenwalo heng decisão governo. I conteúdo si informasaong ne wensa. Dia ita hutu hatene katak itene membro PNTL sira balu kan idade kan avançado na basic nenulu palete nona kala tambane maka husi instituição PNTL idane hanui nona sira mosa lista ona sine membro hamutuk atus ida 5 resin walu nebe maka atu reforma kataka durante ne sira halaos ini kenar hansan membro definitivo atau halao segurança e raio do Timor-Leste sira idade tuan ona sira sa buat tidak kare klaya força ona atau servera idane tambane maka si usi instituição idane escola ona ema atau sira limenulu senuado atau reforma maibe reforma idane tengke heng decisão no governo atau ne foti decisão tamba governo maka for trabalho for serviço vasira dividas nebe maka tauia sine kabas devisa ba sine kabas atau nebe halau sine kenar maibe tandit irade nebe maka la viavelona atau sine kenar idene continua antau sira tengke prepara lista ni atune haruka ba itene estado tune bele criali ida tune sira bele descansa e bele recrutatan membro polícia fo atune bele mantém segurança hamutuk ho itene membro PNTL sira ye nebe makhala sineknar ya nasam idane tamane maka amenuin kata informasi idane importante liliuba itine maluka PNTL sine be mak idade avançado ona então fiar kata ho sinya escolhamento ba membro hamutu katus ida 5 senwalu nene siran bele descansa mas descansa ho digno no hetan reconhecimento do estado tuir saída maka durante sira halau ihana saung idane. Oke, dia kita nak informasi yang pagina ruannya. Nita continua ba pagina tolu honia rubrika cidade no crime. Han ba informasi neng. Primeiro maka husu governo phone implementa lei barai. Tuirmai desconfia lança voice ameaça, polícia identifica Sikumoko. Idatang maka UPM menos transporte marítima. Tuirmai sinais trânsito 5 de maio avaria. Datang ma governo la foi importância ba jardim no ikusliu fofating juiz internasional kair proseso. Dia kus informação neng informação na besa headline ya pagina cidade yang maka husu governo phone implementa lei barai. I conteúdo hus informação ne wensa. Dia idene liga ho investimento nebe maka kada empresário sirve makakara kalau investimento ya araidane problem principal nebe maka durante ne sira suru ya terreno maka libarai sira ia antau susah tetebe satu ne sira bela acesso kredito hodia garantia kredito ya banku maka sirnya araine
tamane maka ita hutu hatene kata kaya na saung ne seto pribadu ne sira lao se sidi hela tamba questão capital atau garante ba banco ne bele sira bele hetan crédito rumo husi banco atau ne bele halo investimento iha raido benidane tambane maka sira propoin lelio ba feto empresário Timor-Leste sira propoin ba governo fon kita haluha atune fo prioridade ba le baraine rai ida tengki ho ia ona título barai ba na im barai ne atune ne bele uja atune hanesa certificado ne bele uja atu saya nesen garanti da babanku atune sira ia asisu ba kredito atune bele la bele hende governo maka halu investimento ba público maibe siramos tempo ona atu bele compete ho empresário estrangeiro sini mai loke sini negosio ini hana samidane ita saya nasan bahasa Indonesia kata penonton ita hate kedet emnebe maka mai ha itu nesau idanene hude kasa osan dolar basnya rai maybe ita turno hende tharede sirne be atividades ita la bele ia mudança tamba problema idane garantia ba kredito ne la ia então sirana fatin la ia mudança ba desenvolvimento tamba ne maka ho informação ne be maka lekar ia pagina 3 nian sira de no crime ita fiar kata governo da sia ne be maka se lidera husi partido sente honia coligação ne be maka se fiar da down fiar kata governo de ne bele fo prioridade no tomata ba questão le baraine atune lore desenvolvimento ba itan sang idane ba futuro. Oke deh, kita dapat informasi yang pagina tolunya. Nita continua ba pagina hat, honia rubrika educação no maniora. Yang ba primeiro informação maka tinang ida halau kenar estudante UCT atau parabéns ba presidente Horta. Tu informação se FIJJ tem que aprender a ler português. E datang professor la cumpre hora serviço, procedura disciplinar implementa basira. No tuir também dit realiza competição discurso lian inglês. Datang menu modo merenda escolar la bele usa sosis. No ikustiu maka husuna infeto tulung liderança Timor-Leste. Dia kusi informação hirakna informação ne besahat lainnya pagina educação maka tinangida halau kenar estudante husi Universidade Católica Timorense atau parabéns ba presidente Horta. E conteúdo husi informação ne wensa. Dia continue si informação ne atau forhano imba público tamba ita hutu hatene kata kitine sife estado hala ono neknara tinan ida merece dunia atau hetan parabeniza husitine povo lelio universidade estudante universitário sira maka sira babita nai presidente nesse sife estado iharai do Timor-Leste fo parabeniza fo apreciação ba nia ukun tamba liusini ukun durante tina lima consegue halau ni kenar hodia halau ni função nanesan sifestado hodia buat hututu la hodia hututu loba nai presidente José Ramos Horta ni serviço ne be maka o hirania ukun lahareba partido AB mas ni hare hututu kanesen ita bocera hare no acompanha durante nene o hirania ukun ema diplomata husi railiur nomos ajuda suuine be maka mai husi railiur atau tulun itine maluk Timor sirne be maka pesisete bes tulun husi governo idene mai be governo idene tulun mosia parte balu antau presidente republika liusinia diplomata sira nebe maka halaok nari nene sira serviço hamutu consegue lore ona ajudus balu ba inan falu kwanki aksira ne itine joma sir nebe maka lao iha rai nene la serviço antau
Presidente sempre taumatan. Presidente idane ansan ukun ho domin ba nini pubu antau lednia la haredit ba gubernur makatu fo apoio mai venia mosa buka dalan selo ko liusi ko prasaun ho ema husira liur ajudus nene komesa sulo ona ia pubu nile tambane maka meresiduni ema ho tutu laos estudantes de terceira husi ensino superior husi Católica Timor-Leste Universidade Católica Timor-Leste maka fo parabeniza maibe ema toto tem que fo parabeniza tamba itine presidente itine servi ho fuan ho laran atune tulung governo atu kore pubu husikiak no mukit liusi ajudus balu nebe maka os daun ni halao parte idamos consegue kore ona ita liusi ligação diplomática entre nação Timor-Leste ho nação Siluk ia mundo emo toto komesa leno na itania raida ne atune bele taumata ba ita idane maka kontribusi notícia headline be maka amile publica ia página hat educação humaniornya. Oke, direktur Maita continua ba página 5 honia rubrica Saudi. Hana ba informação rua. Primeiro maka stok ran B menos. No tu irmai Ministério Saudi ho MAKLN continua plano tratamento. Dia informação rua ne informação na besa headline maka stok ran B menos. E conteúdo informação ne wensa. Dia idene atu informa publiku lilio konaba itene maluk sinebe maka morasia hospital wangira emnebe maka persijaran ho tipu B nene tem que buka itene família atunene bele suportaran halo doasan ran tanpa husi Hospital Nasional Guido Barares anuncio ona ia público liusi informação be makoina milekar ia pagina 5 nian ia pagina saudenian atu fano embai mototo kata ka wangira itene família nebe makamoras karik no precisaran ita família maka tem que colaborar muito katne bele tulun itene maluk nebe maka morasi neba e parte idamos husi Hospital Nasional husi parte sanginian siramos dadaun ne buka meus husi serviço muito instituição balu nebe maka durante ne halau doação ran ya itene nasau idane mai be ho sine esforço nebe maka ia ita hare realidade katakan tipu B nene minus então idene fila fale ba ita ne família nebe maka paciente vai ser então ita tem que colaborar muito com sira atune bele salve itene maluk sine be maka pesira ran ho tipu B nebe maka horas now minus ia hospital. Oke, dia kira makin informasinya página 5 nian. Kita continua ba página neng honia rubrica economia. Ihana ba primeiro informação maka governo fon tem que regula estrangeiro lo que kios. Termai ai faeza continua controlo cigarro ilícito. Datang maka sefope haruka trabalhador tol nulo resingnen serviço iha Austrália. No termai tinan rihun rua hitu to rihun rua sanulu resing hitu desenvolvimento lau makas. No ikustiu uai gai haleri ke estrada no rede internet. Dia kusi informação relakne informação na besa headline ya página ekonomia yang maka governo fon tem que regula estrangeiro lo que kiosque. E conteúdo informação na wensa. Dia continuasi informação nele tambah itahu tu hatene kata iha nação idane o hira itene estado aplica negócio livre então emototo mercado livre então emototo hakaraka maina doro niha nação idane balu usa pasporte pasporte turismo mai to nene nia laos halo visita ba fatin turismo mai be ni halo negosio i pior yutan maka balu mai dudu fali karoso hudi fan bakso
serake la ihale rumah atune bele regula atividade ne ita timur on mos bele halo atividade si idane nilusi atividade negócio kikne maibe tamba saída maka estado idane ne na fatin for livre ba emane be mai ho livremente hala osineknar tuir saída maka bit nebe maka sira ia elimina fali itinga maluk timur wansi nebe maka sira mos ia kapisrada atau halo atau udarasne tamane maka representante pubu ia umu fukum parlemen nasional ne jijiba itine estado liliu membro parlemen nasional fung idanen atune bele asigura problema hirek nebe maka pubu durante nene hasuru liu konaba negosiante estrangeiro sira mai lo que fali kios dudu karosa faan baso sukuropa lo ati sapato no siluk talebe maka ite timuruan mos bele halo maibe tansa maka la ihale atun nebele regula tuir informação nebe maka ia kata lenene ia ona maibe estado nebe maka dadau be ukunene maka la ia capacidade atun nebele implementa lenene atun nebele asegura kata saída maka timur be ia saída mak timur be ia kvita to halo estrangeiro na maine na labeli impedetan mai be tenke lo que fale investimento bot atune bele cria campo trabalho ba itna jovens sira nebe maka agora dau barak ia nasau idene desemprego ela nasalita huto tene katak timur wan rihum barihum tenke halai saiba husisine rain ba fali ia nasau selo dibuka osan tamba questão idane questão maka itene estado nene for livremente ba estrangeiro mai casa osan nene mai be hadau fali ema timoroania atividades kik nebe maka ni merese atau halo di hetan osan atune bede hadiah ni ekonomi familia idane maka kontribusi pagina 6 rubrika ekonominya maka kami lekar iha edisan uhin. Oke, de grande mak informação ya página economia termeita continua ba página hitu hone a rubrica desporto. Yan ba desporto nacional ida konaba Presidente da República entrega bandeira RTL ba atleta Sira. Termeita continua ba página walu página bahasa. Iha página bahasa ni informação bisa headline maka koalisi CNRT PD perkuat pemerintahan asanami tunggu hasil pengadilan. Dia ketuir falimai página sia opinião. Ita continua faliba página sanulu geral. Yang bahaya informação rua. Informação tolo. Primeiro maka tribunal continua julga caso deputado inicial AC. Termai governo fon tem que criar estabilidade. No icusliu maka sefi estacionamento husu fatin digno. Dia kira nema que informação he página sanulu nian. Termai ta continua ba página sanulu resing ida continuação. No icusliu página sanulu resing rua figura. Hen bahia figura nasional ida Veronica Bessi Tillman labele discrimina ema ho físico deficiência. Ihane Veronica fahene experiência tamba dadaun ini halau hala kenar hane sang gestora programa Associação Deficiente Timor Leste. Ihane Veronica alene fahene experiência halau serviço hamuto ko ema ho deficiência sira nia mos husu atu labele discrimina ema ho físico deficiência. Biak maluk sira ida nema ka informação nebe iha pa jornal STL edisa kohinian ba maluk sira nebe maka karakate ne klian conteúdo husi título hirak nebe ma kohingami fosayona bele acesso iha jornal STL edisa kohinian dek maluk sira ida nema ka programa editorial husi studio hau Zefa Parada hamuto ko ekipa nebe serviço atau brigada i lorundia.